ljudi, Lavro ovdje. I danas snimamo zahvalu ljudi, zahvalu, puno vam hvala. Hvala vam na 65 sluba, vidite, pretplatnici, 65 pretplatnika. Ok, idemo ovdje, 66 pretplatnika, ljudi. Ovo je ludilo, prešli smo 50 pretplatnika. Ovo je ludilo, ljudi. Ovo nije moguće da neko ima. Stvarno hvala na tome. I s nama je... Tako se oplatuje na Skype-u da imaš 65 suba. Oj, ne uberu, evo sad ću ti pokazati. Gledaš? Evo ljudi, piše 66 pretplatnika, ljudi, to je nemoguće. A ako mi dobijemo, evo, cilj nam je doći do 100 pretplatnika. Ako mi to uspijemo, ljudi, ja ostajem bez riječi, možda i prekidam snimat. U stvari neću prekinuti snimat, nego ću početi snimat challenge i to. Ako mi dođemo do 100 pretplatnika. Meni piše da imaš 10 suba. Meni piše da imaš 66. Kao što se vidi u videu. Jel gledaš na Skype? Da, hoću vidjeti sve pretplate. Vidiš? Aj dalje. To nisu za sad, to je staro, ali negdje drugdje su. To ti... Kako ti možeš to pogledati? 66 pretplatnika, ljudi. Puno vam zahvaljujem na tome. Pristigao sam mnogo ljudi, ali neću se sada hvaliti, ali... Pristigao sam jako ako ima 34, ali neću se hvaliti. Puno vam hvala na tome, a i... Vidim da ljudi pišete da ćete mi još subiti. Thank you very much. I vidimo se u sljedećem klipu, ljudi. Svima želim sutra sretan Božić. I to će biti sve od ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!